Okej. Kaj si zdaj v klopu? Začni. Začni! Tukaj imamo midva ene simple video, zaradi tega, ker smo prišli na morje in smo oba dva čez... Simple. By the way, a se slučajno zgledam, kukor, a veš, kaj imajo vojaki tiste hlače, rjave pa zelene, da se ne vidijo v travi, a jaz to zgledam na tej steni, ki je Ja. Če pokrijo faco meni. Samo klobuk je. Psych. Danes delamo par kvizov iz BuzzFeeda, ker BuzzFeed je amazing. BuzzFeed je taka stvar, s katero sem jaz odrasla. Ok, tukaj imamo prvi kviz. Which Disney princess are you? Tega je Jure predlagal. Sigurno. Ja, si ga drugače. Drugače se ga res. Ne, sam nekaj, jaz sem govoril, da ti se izpada čudo. Jaz sem govoril, naprimer, in zdaj sem ta primer dobil in zdaj sem to kao jaz predlagal. Ja, kjer je tvoj najljubši Disney film? Jaz nobenega od teh nisem gledal. Enega pa sem. Lady and the Tramp. Kva, to je dama in... Lion Kinga nisi gledal. Mojda, ne vem. A ja, to je on, ja, Mufasa, to je to, ne? Ja, Fox ti bo odpovedal zdaj. A pol, kjer ti je boljše, Lion King ali Lady and the Tramp? Tu slikce. Ja, je bi ga, slab internet je tukaj. Važno, da reklama pa je. Reklama pa je. Lady and the Tramp. Your enemies are probably envious of your... Looks, hvala pa. Sure. Kaj je industriousness? Ne vem, po mojem, jaz sem to dojel kot neki znarjem. Pa delovnostjo, ali že tako. My dreams. Jaz nič od tega nimam. Do you have enemies? Po mojem, da ne, a imam. Jaz ne niti frendov, bro. Ne moraš biti prijatelj, moraš pa sovražnik. Ja, dama pol, da jih nimaš. Ja, ajde. Česa se najbolj bojiš? Zakaj vem, da bom dobil zlatolasko? Česa se najbolj bojim? Saying goodbye to my Škarje. friends, to smo že delali, to smo že imeli, to nimam. Losing my job, to tudi nimam. Scissors ne, korporacije ne, ker je JTB korporacija. JTB je brand, da je čez, oh fuck. Standing still, ja. Fuck, on standing Ker ti ne still. moreš biti primer. Primir stojiš. Ja. Težko stojim, stari. Ampak mislim, da se najbolj bojim biti sam. Niti nisem nikoli sam. Kaj iščeš na svoji duši dvojčici? Hvala vse to, Jesus Christ. In kaj ti je najbolj pomembno? Beauty. Ja, mislim, tako kot trenutno stojimo, ja, ampak načeloma bi pa rekel loyalty. Ampak le dobil sem pa beauty. What the fuck, Jure? What the fuck, Kyle? Res bom dobil S zlatolasko. katero živaljo bi se najraje pogovarjal? Phoenix, Ti si tak animals can't talk. sovražni Iskreno. živali, o moj bog. Ja. O moj bog. Adam to, ti si to, pač. Ne, animals can't talk. Ali sem neki, vsi, se še ne se živalimi pogovarjal. Kaj misliš, da bi ti povedala? Sam srd me pel, pa jest moram. Kaj bi ti žival Ne, si bi bila povedala? živali, bi bile tako pametne, da bi te jaka dale advice, pa pač se dejansko pogovarjali. Ja, to pa ni to je pa osebno, to ni govor. Če pa žival lahko govorila, pa samo jest, samo to je bilo. A svinja bradavičarka? Ne, to že zdaj lahko. Hogwarts. Jaz se ne bi hotel z nobeno stvar. Je pa animals can't Ja, talk. daj to. Oh my god. What do you like to do with your free time? Se pravi, Kaj, prosto čist ne zvaze. Se obračujem. lie around. Ja, mislim, včasih je bilo play video games, takrat, ko sem še bil bolj Into games. Ja, zdaj pa lie around moja. Zlatolasko bo dobro. Kakšna je skrivnost do prave ljubezni? Kaj tle hrana? I know when I find it video. Moj bog, ne more da se res klikala. A lahko razpravljiva. Zato bi rad dobil dejansko toliko. Ja, pa dej. Da bom čumini čečen. Where would you like to have a first date? A brez ajbancije bi rekel, da po mojem najbolj tle muzej. Ja, a lahko sam malo. A je to zaradi Čak, zato. Pač muzej ali pa živalski vrt. Zakaj? Ali pa coffee shop. Samo zaradi tega, ker pač To bi bilo meni všeč. Ok, klub bom dal. Jaz sam pač pravim, da če greš ti na dejt, greš z osebo, da jo spoznaš in sta na dejtu in če greš v kino. V kino greš pa, ker se že nekaj cajta poznaš, polno, dejva ne gledati televizije, ker se ne zna več pogovarjati, greva iti v kino. Ampak, če greš pa recimo, park se mi zdi res malo preveč pocen, greva na sprehod v park. Ampak živalski vrt ali pa muzej je pa tako, da si ti tam aktivno Je se sprehod, pogovarjaš. sam ga moraš plačati. Sprehod, malo moraš plačati, pa pač imaš tudi nekaj, o čemer se za pogovarjati, ker večina vas tipov je nesposobnih in ste kar tih. In tam imaš pa tako, olej, surico od fucking name Poseidona ali karkoli. Tako da jaz bom dal muzej, no. Pika Singer, to je slabo. Lord, Beyoncé, Miles Davis, moj, a lahko nič od tega. Nič od tega, bad, to je pa res slabo. A lahko spusti? Ne! Ok, bom dal Mariah Carey, a tu na All Ker je After to ta Christmas. čas, ja. Ja, zato. What is your happily ever after? Good friends. O moj bog, perfektnega sem dobil. What your happily ever after? Finding inner peace. Kako sem bolan? Kako sem bolan? Outgoing and
Viveččas. You're considered the sporty one. Jaz sem sporty one in moj grup. Jaz nisem niti malo športa, niti grupe nimam. However, athletics are not... Oh, moj bog. Samo to, da sem atletske postave, ni dost, da summarize za vse moje interese. A ti moraš vse tudi vsadzga? Ja! Dajmo na hitro moje. Moj favorite Disney film od teh ni nobeden drugač, ampak I guess Aristocats, zaradi tega, ki so mačke. My dreams. Zdaj bom jaz dobila za Talansko. Najbolj se bojim smrti, but okej. Jaz tudi tega Zakaj bi se kdo bral? Ne, vojne se bolj bojim. Kaj iščem? Humor. Ne, jaz bi tudi loyalty. Sam ne morem, kaj pomeni steadfastness? Firm and unwavering. Jaz tudi to ne razumem, kaj pomeni. Jaz še vedno ne razumem. Dobro, Še update. Loyalty. Dajmo loyalty. S katero živaljo bi se pogovarjala? Jaz bi se z mačkami. Meerkats. Cats. Kaj delam s svojim prostim časom? Igram igrice. Skrivnost, da pravi ljubezen. Vse to za zen communication najbolj. Where would you like to have a first date? Zdaj si mi ukradel muzej. Zakaj bi ti ukradel? Daš kar hočeš. Lahko, zakaj ne? Dobro, bom rekla, jaz tudi muzej. Singer! Oh, they're all shit. Lana Del Rey. What is your happily ever after being in a caring relationship? Good luck with that. That's what I say. I love you. Oh, no, she took it personal. Ja, kot je bil. No. Ti si pa Jaz Arjen. sem sanjač, ki vedno razmišlja o svojem naslednjem velikem koraku. Mogoče imam previsoke standarde, ampak moji prijatelji verjamejo, da sem zmožna vsega. Bi rekla, da je accurate. Tvoja res ni bila accurate. Tvoja tudi ni. Kako ne? Ti imaš visoke standarde. Bitch, where? Naslednji je The Office character, ker pač to bom jaz zdaj odgovorila, zato ker To ni fair. Jure je the professional v Ne tega Officeu, govoriti, ampak jaz prosim. sem professional v naslednji stvari, ki jo bomo delala. Take that, The Office, pick a type of paper. Mislim, da sem tale kviz naredila že vsaj 15. Tak. To še od tega, ja. Zakaj? Ker se to še spomnim, da je prvi pick a type of paper. Jaz printer paper, ker rada rišem. Pick a home, where would I live? Točno V fucking nekje bil. svetilniku. Jaz tudi. Ne, jaz bi bila v tem, realno. Jaz bi bila te kmetije, ki me je strah potresel. Sam ponovadi so nebotičniki so varni. Kako bom umrla? Sama. Ne, verjetno v car accident. Najljubša stvar za mrzovalnikom. Pa je pa v ti, a so banane? Ja. Pa čokolada, To bi pa bilo denar? banane. Zakaj pa denar? Nič od tega, jaz ne maram za mrzovalnik. Kaj je to? To je verjetno od mame, ko ti prinese vse za jesti. Leftovers, corn dog. Yes. Zakaj bi bila v težavah v šoli? Nisem nikoli bila. Ne v šoli, ampak v težavah. Condiment. Soj sos pa wasabi sos. Kaj je to? Ne. Majoneza. Kaj je to? Kis? Ja, Ne, ja. olje. Ne, To je to kis. je. Ne, soj sos. What the fuck je duck sauce? Career. Jaz bi bila... Bartender. Ej, kera miza bi bila ko moja. Ta. Ustaja, ne, spodaj desno. Ta, ja, sure, moja. To je bolj tvoja miza. Nope, moja miza je tle direkt Ta. ta. Moja bi bila pa ta. Ker je, vidiš, kaj je grafična tablica gor. S čim se najtežje soočam z stupidity. Pick a party theme. Kera party bi bila za mene? Oh my god, ti kasi. What? Ja, to je to res. Zakaj? Je to Zakaj? res. Kviz je majka. Prosim, povej mi zdaj zakaj. Ja, zato ker pa tako obnaša se tako, da se skozi malo ven meče, pa skozi pametuje, pa če kdo nekaj reče, pa ni po njegov, naredi celo pizdarje okoli tega. Ne moram verjeti. Very intelligent, res. Ja. Quickly to correct others, res. Sophisticated taste and enjoy discussing literature and other such fine things. Ne, to ni res, ampak vseeno. Pick a type of paper. Rolling paper, ej! Jaz bi živel v svetilniku in bi imel tako naštiman, da lahko pač sam prizna en knof in svetilnik odnese v luft. Kako bom umrl sam? Eno stvar mi je v hladilniku let. No, smo na let naredili, da se spomnim. Zakaj si bil težave v šoli, bullying? Se pravičujem vsem še enkrat. Pick a condiment, majoneza od teh, I guess, karijera. Ja, jebi ga na koncu vse. I guess. Ne se drače dobro, malo vsem preč na stlan. What's the worst, what are you... Insecurity, pick a theme party, kaj je karkoli? I guess poison poker night. Oh, fuj! Ne, no! Najslabšega sem You're an dobil. attention seeker! Oh, that's so true. Najslabšega sem dobil, no. Tend to perform even when you don't mean to. Absolutely true. Enjoy many benefits of privilege, but you try to be sensitive to those around you. Well, you try. To sploh... To je 100% ti, bre. Sorry, to je ti. Gremo na naslednji kviz. Naslednji kviz je Sherlock. Kater lik iz Sherlocka si? Jure, be my guest. Favorite color. Moja najljubša barva je... Only children have... Only children have
Only children, jebogati, have favorite colors. Mislim, se res snimam, po mojem. Razen barva tvojih oči. Ki pa je zelena. A ti so zelene oči? Ne, to so popolnoma sive oči, ne me jebat. Še na kameri si. Na kameri si vidi, da so sive. Na kameri si, lej sive, lej. Zelene so! Ne, no pa nadal, ker res ne maram zelene, come on. Okej. Še da. Barva tvojih tuš, ja. Favorite breakfast, full English breakfast, ne, friend, beans and toast. Kvaj to, what the f... A ja, vada, angliški so, kaj angliške stvari, Ja. kvaj to vsa svinarija. Jaz nikoli v lifeu ne bi jedel kosmičev, ampak kad tole gledam, pa si lahko vzameš full English breakfast, pa ne poješ fucking fižola. Ja, okej, vzamem to pa ruknem fižol na tla. Favorite woodland creatures, no ben. Okej, dejansko sem mal fan podlastic pa sovic. Za domačo žival bi imel drugač. Tu imaš za domačo žival? Ne, sem kjer je tvoja najljubša. Da Weasel je toliko cute stari. Sam po mojem imel raj sovo. Najljubše evropsko mesto. Ja, tle sem bil pa moj, jaz sem bil v vseh teh razen v te dveh. Kaj pa to? Tudi drugače. Je ne ti zlatle? Ne, nisem bila v Atenah, nisem bila na Kataloniji. Ah, dejansko bom mogel dati London ali kaj, vse ostalo je tako shit. Fair, okej. Favorite inštrument. Jaz moram zdaj pohteti, sorry, električna kitara, ki jo tudi igram. Favorite mode of transport. Ferrari. A veš kva? Klinc. Sicer ga ne pa, ampak Oh my god, ti boš Mrs. Hudson. John Watson do je zugaj igral Hobbita isti model in jaz sem Sherlock Holmes, seveda. Seveda. How did that make sense? You're a world-class drama queen and you're proud of it. You live for drama, particularly drama which you've orchestrated. You have one incredibly obnoxious hat which you alone can pull it off. I can't. Fair. Too accurate. Najljubša barva od te roza. Favorite breakfast. Definitivno kosmiči. Najljubša žival. Jaz se pa odločam med vsemi temi, ker so fucking vse super cute. Zajčeka pa lisička ali pa sovica. Veš kaj, zajček ima tak... Lisičko. Ne, lisica ima ful tak žilast meso. Oh my god! Favorite European city. London. Jaz tu nimam kjer za razmišljati. Najljubši inštrument. Ampak če dam violino. Samo en je lahko. Jaz sem dejansko skoraj igrala violino, sam je pa bila pretežka. Pa enkrat me je... Hvala, da si to povedala. Ko sem naredila glasbeno šolo, sem hodila v easy narediti. Klavir je tak najlažji inštrument, ki ga lahko izbereš. Sem dala in violino, ker sem jo dejansko hotela se iti učiti, ko mi jo je Maja pokazala, kako se igra. In znala sem ji zaigrati Kuža pazi na violino. Najljubši mode of transport. Lane. Oh my god, I love flying. Favorite Sherlock character. Sherlock Holmes, I love him so much. Absolutely nimam kjer razmišljati tukaj. Jaz sem tu Sherlock. Ja, se sem počutil, da je to posebno, če si iskren. Jaz smo oba smo drama queens, sam da jaz nosim mogoče celo dejanski hat. Prosim, ne mi reči, kdaj dejansko noziš ono stvar. Sem jo včasih sem jo ful nosila. Zdaj pa imamo še zadnji kviz, ki je pa The Harry Potter Character Quiz. Kjer film bi jaz izbrala The Wolf of Wall Street? Ne, actually mi ni tako cool, sem pač Leonardo in noter. Mean Girls. Iconic tier object si najbolj želim. TV. What the fuck, valjda da moraš vzeti Elder One. Ja, si glih to razmišljala, zaradi tega, ko pa lahko vsaj delaš magic, ker vse ostale pač delajo sam eno stvar. The Elder Wand je pa pač nasploh wand. Jaz bi v bistvu tle vse hotel razen Philosopher's Stone. Moja najljubša hrana. Cheese. Chicken wings. Absolutely. Moja najljubša pijača. Kaj je Pims? Mleko definitivno ne, no? Ja, Old fashioned. A ne bi to bilo? po moje stara napijač. Bom je za... Čo? Okej. Pesem. Mr. Tambourine Man. Kje bi se družila? Shaq. Weasley's Wizard Weasley's. Ki pa je to? Tam A ja, je ta ba, una dva, Fassbinder, okej. ja. Oh my god, jaz bi bila tam, jaz bi vse nakupila, prav ta trgovina bi mogla obstajati. Kaj bi bil moj idealen vikend? In bed with a book, definitivno. Ali pa na dejtu s tabo. Ja, vidite, folk, borim se proti drevesu, narezanju na kose. God, stop, dejansko bi rebrala. Moj idealen partner je nekdo, ki ceni mojo inteligenco, kar je ti pač ne. Ja, a ti ceniš mojo atletno postavo? Zelo. Doesn't exist. Pizda, vse moje odgovore pobrala. Hates the same things as you. Ne, jaz bi dala inspires you. Kaj ti me inspire? Pick a potion. Felix Felicis. Tam je po moje favorite. Jaz sem si ga hotela da tetovirati. Kaj najraje berem? BuzzFeed. Hi Gawker. The Onion. Jaz sem dala kar... Magical creature. Big me puff. Bi ga fil na roza. Ja. Ki pa tak, fuck, kaj že mislim to vzel? Pa ne bom tega vzela, bom pa ne dala Phoenixa. Ti lahko, ki je dejansko useful. Tega TV show. Sherlock, oh my god. Oh, I know Weasley. A jo, to je bilo vred. Sem rečel, na francoščini, to je bilo vredno. Jaz sem pa jest. Je pa malo manj cajt porabil. Kaj movie? Prej sem že gledal, jaz sem nobenega v teh filmov nisem gledal. Ti enega. Nisi gledal The Wolf of Wall Street? Nope. Gledal sem, v bistvu nisem, kaj se gre The King's Speech. Ja. Which object do you most desire? I'm an object. Elder Wand, ne. Kamen modrosti najmanj. I am mirror of your race. Bodo mojega life. Tu je ona, a ne, tu je šajba. Ja.
Jaz bi TV po mojem naredil. Jaz sem plazma saj. ne vem. Svetovno prvenstvo pa to. Kaj je Resurrection Stone? Ja. In to je isto kot Philosopher's Ne. Stone. Da me ne, majke mi moje, če kdaj dobiš Resurrection Stone, da me ne pobudijo. Kaj pa Denominator je zipom? Ja. Marauders Map, samo od kjer bajte. Jaz to nikoli ne bi hotel imeti, ker pa skozi gledal, kje si ti. Sem skozi doma. Jaz sem pa lahko če kdo zraven. Jaz bi moje res to šajbo naredil. Jaz sem rekel, da pohtel. Klop. Fireball. Kaj to pomeni? Metla. Sem me zabil. Jaz sem mislil, da to pomeni kao, veš, da mečeš ognjo. Ja, sure. Ne bi imel metle. Ali pa, v bistvu bi imel, sem to moraš kot to za jajce mora. Ja, pa se imaš a daš- zid zgor. A daš enega na vsako stran? Se je zid. What's your favorite food? Fish and chips? Ne. To je v redu, ampak se mi zdi tok To je brez najbolj veze. dry as fuck. Cotton candy ne, tatarc ne, sovata zihar ne. Ne, tatarc ja, ampak bomo še malo. Sir ne, chicken wings ne, shepherd's pie pa. Mogu zelenike v tle zbrati. Ne bom to, ker pa folk misli, da se kreten. Pa znam kaviar, zakaj? Ja, kurat, prav. Kaviar je v bistvu, jaz uživam v njemu, zaradi tega, ker se mi zdi tok narobe to delati. Pil bomo pa... Pika Song, Get Lucky Daft Punk, tam je dejansko všeč. Jure nekaj pohvalil, to Ne zapiš. moreš verjeti. Stairway to Heaven je všeč, I Will Always Love You by Whitney Houston, Slim Shady, so random komadi, no, come on. A že dejansko da od tega, zakaj nek posh boy so zdaj tleš, Caviar in Whitney Houston, lepo prosim. Yeah. Where would you like to hang out? Three broomsticks, kafana. So how would you spend your ideal weekend? Playing a sport, of course. A zdaj moram reči, da si ti moj partner. Ja. Okay. A ja, da ga bi dal to. Pa Disney pa ne. A če daš getting drunk, a mora biti your friends? Ja. Fuck je to, okay, se probamo dejansko biti, ko sem. Dal sem TV at home. Your ideal partner is someone who idolizes you, is family oriented. Najljubši napoj, Love Potion. Koliko se je treba Love Potion? Ne vem, mene že malo popušča. Wow! Strengthening Solution, Polyjuice Potion. O moj bog, Polyjuice Potion bi bil. Ja, dej. Kaj bi se pa spomenul? Nikoli ne boš vedela. What do you prefer reading? Nič od tega, ampak sem že prej skupaj, nič od tega ne berem, ker pač nisem v Angliji, ne? Ampak vem, da je Rolling Stone pač nekaj za musko. Vse to imaš pri nas. Najbližji, kam prišel temu. Pika Magical Creature, Unicorn, Pigmy Puff, to mi je res cute, zato ker sem igral Club Penguin. Pa nažalost smo sploh v filmih, ne? Ne, ko ga ima Luna, ki prodaja uno revijo, ki ga ima na rami. Drugače pa v knjigah je pa skozi Ronđini. Kentaur je pač kamarad od konja. Čak, a Pika Magical Creature, da bi ga imel doma, zakaj bi imel Kentaura doma? Pa sam enega moraš Okej, izbrati, no. no. Zakaj zdaj istega dal kot jaz? Zato, ker je Felix je cool, brat. Pika TV show, ok, Girls nikoli gledal, Game of Thrones nikoli gledal, Dexter nikoli gledal, Entourage nikoli gledal, New Girl nikoli, Sherlock sva zdaj tukaj sva skal, Two and a Half Men nikoli, brat. Breaking Bad sem edin gledal in je bilo ok. We're besties. Two besties in the room. Hvala, da ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, naredite en like, dol spodaj komentirajte karkoli. Mogoče lahko vi rešite te kvize in povete, kateri karakteri ste. Followajte na Instagramu in lepo se imejte, veliko se smete in vidimo se jutri. Čau. Kaj?